Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги, днес на този медицински съвет ще чуеме одита на експертите от Централата на Европейската фондация за управление на качество, който одит започна в деня на нашия професионален празник. Geschätzte Anwesende, ich begrüße Sie im Namen der European Foundation for Quality Management in Brüssel ganz herzlich. Най-сърдечно, скъпи присъстващи, най-сърдечно ви поздравявам от името на Европейската фондация за менеджмент на качеството в Брюксел. Das Universitätsspital Sveta Marina stellt sehr hohe Ansprüche an sich selber. Университетска болница Света Марина сама на себе си поставя много високи изисквания. Da hat Durchschnittlichkeit keinen Platz im Alltag. Среднячеството няма място в ежедневието. Sie haben sich vor einigen Jahren entschlossen, sich am EFQM-Modell der European Foundation for Quality Management zu orientieren und damit die Ziele sehr hoch gelegt. Преди няколко години вие взехте решение да се оценявате по EFQM модел на Европейската фондация за менеджмент на качество, като по този начин се поставихте много високи изисквания. Im Jahre 2008 haben Sie den Einstieg in den internationalen Wettbewerb im Qualitätsmanagement gewagt. През 2008 година вие посмяхте, намерихте смело да се включите в европейското съревнование за менеджмент на качество. Die Bewertungssystematik wurde in verschiedenen Bereichen verschärft. Още повече се повиши и се заостри вниманието при проверката на различните критерии. Es freut uns außerordentlich, dass Sveta Marina dennoch die europäische Anerkennung Recognized for Excellence der EFQM bestätigen konnte. И ние се радваме, че Света Марина успя да потвърди степента Recognized for Excellence на Европейската фондация за менеджмент на качество. Zu diesem sehr großen Verdienst, den in den letzten 2 Jahren in ganz Deutschland nur gerade 9 Organisationen im Gesundheitswesen erreicht haben und in Österreich nur gerade 2 Organisationen, gratuliere ich Ihnen ganz, ganz herzlich. Аз ви честитя най-сърдечно постигането на тази висока степен, която в Германия само 9 болници или институции в областта на здравеопазването постигнаха, а в Австрия са само 2. Затова ви... Gerne überreiche ich hiermit der Direktorin die Anerkennungsurkunde der EFQM zum Recognized for Excellence. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Freunde von Sveta Marina, Уважаеми дами и господа, скъпи приятели от Света Марина, Sie haben einen wichtigen, aber schwierigen Prozess gemacht. Вие завършихте до тук един важен, но доста труден процес. Ich bin das erste Mal vor 11 Jahren hier in Sveta Marina gewesen. За първи път бях тук в Света Марина преди 11 години. Im Inselspital Bern haben wir gar nicht versucht, das zu machen, was Sie jetzt erreicht haben. Ние в Инзел Шпитал даже не се опитахме да направим това, което вие сега направихте и постигнахте. Ich kann Ihnen wirklich sagen, dass die Prüfer
Ihnen dieses Zertifikat nicht geschenkt haben. Sie haben einen ganz normalen, strengen Maßstab genommen. Трябва да ви уверя, че аудиторите не са ви подарили това отличие, а са провели много строга проверка. Първо, поздравление! Това е една заслужена оценка, която за пореден път показва, че Света Марина определя европейския облик на българското болнично здравеопазване. Liebe Kollegen, zuerst möchte ich euch allen gratulieren zu dieser Auszeichnung. Und diese Auszeichnung zeigt, dass Sveta Marina das europäische Gesicht des bulgarischen Gesundheitswesens bestimmt. Искам специално да благодаря на аудиторите. Ich möchte mich speziell bei den Assessoren bedanken. Безспорно, сертификата и оценката е много важно. Dieses Zertifikat ist natürlich sehr wichtig. Много важно постижение, но мисля, че за нас по-ценен ще е доклада и анализа, който са направили през това време. Aber ich denke, dass für uns viel wichtiger sein werden, dass der Bericht und die Analyse, die Sie gemacht haben. Защото ние в ежедневието, обгърнати от проблемите, в които живеем, ние винаги виждаме това, което те са успели, надявам се, да видят. Denn in unserem Alltag haben wir nicht immer die Möglichkeit, das zu sehen, die Probleme zu sehen, die Sie in diesen Tagen sehen konnten. И това е една обективна оценка. Und das ist eine objektive Einschätzung. Не е такава оценка, каквато ни дава Здравната каса и средствата за масова информация. Das ist keine solche Bewertung, die uns die Krankenkasse gibt oder die Massenmedien. Затова още веднъж искам да им благодаря. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen nochmals bedanken. Искам да благодаря и на Рут Шнайдер и на Стефан Ото за това, че винаги са ни помагали. Ich möchte mich auch bei Ruth Schneider und bei Stefan Otto bedanken, weil sie uns immer unterstützt haben. И сега ще ми позволите да връча почетния плакет на Медицинския университет Варна с почетна диплома на приятела на Света Марина, доктор Урс Бирхлер, за изключителния му принос в сътрудничеството между двете болници. За това, което се случва в Света Марина, той има изключителен принос и освен чисто формалните ангажименти като директор на болницата в сътрудничество с Света Марина, за помощта, която е оказвал, когато се е налагало наши служители, наши колеги да се консултират и лекуват в Швейцария.